Iyan laosan ingyan Pasue canida sangyang suksemo ingyan kalih sane wenten nenten sios asiki pawilangan itu sangyang widi wasa sane kapah dados kalih siki Pragan Nirguna Brahman sane kekalih Suguna Brahman Nirguna nenten sios Suwecan itu sangyang suksema
Sane ninten presiden antuk di manusia ngerasa yang duaning nirguna kekuatan murni do sang yang widiwasa. Sane kakek kali wentan sane kebawasan Guno Brahman ingian Guno Brahman ninten winten sios Pragan itu sang yang widiwasa sane sampun sido antuk di manusia nyuk semang batin yo imanso majalan antuk niasu puniko nenten sios wenten arcanam mino kadi perawatan hidup betaro linggih hidup betaro wenten mino kadi kayangan tigu wenten mino kadi kayangan jagat niko sane kebos Guno Brahman sane sampun kecinang antuk niasa mangno ni posido laresipun ni manusia ritas kalau medap-dap makertiasa ngingkin buat bakti ni pun majalan antuk siki bakti marga yoga karmo marga yoga jenano rajo marga yoga ni mangdo presida kedap-dapan kemargian lunas laris pas lecah ni dia bertaruh langsung ulian cai lerap kadis weca ni de betaru sultan yang dari parapkan ken patut ni menin laksana benar lawan pelih yo sangka ning karma gitu nya ngiring jurang yen sing mula kena apa saja sekan binang bin dijobin sing kata
Benar beli. Ha. Jo cang mai ngai ya. Uling gumi badong mai ngai ya. Oh. Uling di jo. Uling di Ceko Maria beli. Di jo bumi itu. Di Paguyangan oh. Maguyang. Paguyangan. Paguyang kalun. Tawang beli je Ceko Maria tu. Ceko Maria tu. Tawang beli. Ten jadi ngoh tongos ni sing tawang. Tawang siapa? Ia nak bung orang Ceko Maria. Oh apa tu identik apa Ceko Maria? Nang nyal seng. Nunyal apa beli? Nunyal apa? Binyal apa biasa itu? Tuh. Malau ingat tongos pemulih Sangyang Panca Mahabuddha. Wah itu tongos ni. Pemulih Sangyang Panca Buddha. Panca apa? Panca Buddha. Panca Mahabuddha. Apa ngaraning kita beli? Mawin nang itu. Mawin ragot ngelah nawang ade madan Trilinggo. Trilinggo. Apa sih? Suryo. Dadwal. Chandra. Tetlu. Lintang Terangganu. Ritat kalau ngingkin ng bakti mayaso kerti masih tetlu liun. Tetelu tu beli. Apa tu beli? Tatuo susilo kelawan ng upacara. Susilo kelawan ng upacara. Tatuo besik. Ritat kalau ngingkin ng yadnya buko jani dini di tariang kancing bumi. Benar beli. Tatuo dah bidasar. Tatuo ni medasar. Mau ng sekonen mo yadnya pasti kau kegriyo ang penjulung pengemong puro. Nasa ido sang meragawiku. Nuna asam dito beli. Ido sang meragawiku ni ang kedewasan agong alit yadnya mo dasar ben tatuo. Berdasar bentatuo. Daduo. Ada ni Madan Susilo. Susilo. Apa Susilo beli? Bikas tato titik ning pelaksana yadnya. Bikas. Ni jani ni Madan hasil bang Cinaman. Jani hasil. Sekonen hasil Sekonen hasil. ada ni Madan proses. Tahu bos susilan. Susilan. Mau ini di susilo liu ada sesanan. Liu ada sesanan. Kalau nganyah ke pura liu sesanan. Ayo ujara halau. Ujara halau. Kalau nganyah ke pura sing tadi rago ngadep gedak pasang lenjumah kalau ke pura sing tadi. Ning kena mai ke Kan ke pura ngerawas lantas ni usak-usak ni tidong-tidong cacat karyawan. Ayo ujara ngawa kerana sulau. Kerana sulau apa tadi? Pengen anak sakit ke di pura ngelemok ngagosip. Pengen mantu ni satu amat tua ni satu asing. Disago satu amat. Disago tajan rumah ben lo rumah ben dangin rumah ben dah rumah. Tu Madan Susilo. Ini nomor 3. Upacara. Ilago mo agamu Hindu Bali simbol ni landas ben Banten. Ben Banten simbol. Apa Banten tu? Apa beli? Banten tu masat isin kena imanuso mayatnya. Mahawin yang benar imanuso mayatnya nanding Banten benar. Nganggo ni Madan Raso ritat kalau itu sang sulinge mapuja je nangis itu. Puja nangis itu. Mahawin nang Banten itu pememunyi. Sing perlu jen mantra Banten itu pememunyi. Banten sebab memunyi. Kita ada wedo ngau kek pahit cibli. Banten itu sebab memunyi tu. Ia ni rago jadi sebagai pergino ni. Kek tahun beli. Ia rago dah di pergino. Madan sewana Madan Kirtanam. Pitung sesano lione. Pitung sesano. Irago di Kirtanam ngoyong. Di Kirtanam. Kal nguarah daging-daging agama Sangyang Caturweda. Apa sukseman Banten. Apa sukseman nak makarya bikas yadnya kengken. Kita mawe nang yendut. Ci yang beli ading rasa nglalah tanah Tabyo pulau Yendut cing rasa manis tanah tebu pulau Yendut ngerasa manis tebu pulau Dini tongo sirago bakti kan Sangyang Pertiwi Mapan Pertiwi peragan Urgom Sangyang Pertiwi peragan Dewi Konsep Teri hito karano palemahan pariyang pamajalan buko dini di kumis lang ayit ang Cinawa maro macelap limay dayo kena langsung nyas dayo kena ni riang jaga ni panyak ke mukayun ni ngamak ni Madan Darmo Susilo Darmo ni Madan Agama Susilo penglaksana ni utama dini kekingkin ritat kalau ngingkin yadnya kita pang Cinawa kena dia listing je dan masuk. Kalau tamat je SD kita. Kalau dua kena beli, dua kena beli.
Nah kita bermacot, lah kan saya Oh, ngerti. selalu macor aku. Mapan pelangan sang yang ngaji secara sastra wajar sengidang. Kakak di sini dulu ya nonton sama kakak sini ya. Li. Saja ada di sini lantas gigil ngiring sewecan itu bertaruh dalam ketut ngelesir. Ngiring. Kau main ngiring? Ngiring penghargaan itu dalam ketut ngelesir dan yang malu kisah ulin Jawi melingeh digel-gel ngenceng jaga ada ini digel-gel Ngenceng jaga di. Medasar pencatur asramo, catur bandano darmo, catur kue paksa. Nah jadi kena beli. Beli di ni. Nah, Cang mana kamu? tangkil lagi dah. Tangkil lagi tu. Beli di Oh, ni. saduh. Yang ni. Makanya saya hidup berdalam-dalam. Kena yang mau wastu seweca banyak bakti lingih hidup ingih. Aratu bertaruh dalam siaga di tiang angkilan lingih. Kalau kau bertaruh. Ayas ngijil sirah keserin rapati Ayo, aduh, pinako, mungkin jangan terkejut.
Wani dalam situ karya Nathan wani.